Ali može mene ovo na neki način uvjeravanje sa lijeve strane podsjeća i na ono lovačko, znate, na lov na tigra. Kad uhvate mačku i tuku dok ne prizna da je tigar. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Izvolite kolega Vinkoviću, najavili ste povredu Poslovnika. Slušam. Članak 214. To nisu bili lovci nego Crnogorci. Nije bilo povrede Poslovnika, znači zlorabili ste Poslovnik. Riječ je javio zastupnik Nedžad Hodžić, izvolite. Gospodine predsjedavajući, u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina tražim stanku od 10 minuta jer smatram da je danas u diskusiji gospodina Zorana Vinkovića došlo do uvrede nacionalnoj manjini Crnogoraca koju zastupam i mislim da to moramo prokomentirati i ne dozvoliti da se na ovakav način koristi govor, ja bih rekao, i mržnje i netrpeljivosti prema pripadnicima nacionalnih manjina. Postoje određene granice do kojih se može ići, postoje granice do kojih se može nešto smatrati određenom retorikom, ali postoje granice koje se zbog čuvanja digniteta ovog Sabora ne smiju prelaziti. Stoga tražim pauzu od 10 minuta. Nastavljamo sa radom. Zastupniče Hodžić, izvolite. Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. Dakle, nije nam nikakav cilj medijska pozornost, nije nam nikakav cilj da prekidamo i odugovlačimo rad ovog Parlamenta, ali nam je veliki cilj da zaštitimo dignitet Hrvatskog sabora. Pripadnici nacionalnih manjina su platili jednu stravičnu cijenu stvaranja Hrvatske demokratske države. O tome ćemo i u ovom Parlamentu jedan puta razgovarati. Čućete stvari koje niste ni sanjali da su se događale, ali o tom ćemo jedne druge prilike. Štovani kolega Vinković, vaše diskusije meni su vrlo simpatične i to vrlo često, ali mislim da ste ovaj put prešli jednu granicu i da sam ja kao zastupnik, između ostalog i crnogorske nacionalne manjine, morao na to reagirati. Prihvatam ispriku koju ste već iznijeli, pretpostavljam da ćete možda još iznijeti, ali vas molim, i ne samo vas, nego sve zastupnike, da u buduće vodimo računa da je ovo i građansko društvo, da ovo nije zemlja katoličke vjeroispovijesti, da ovo nije mjesto gdje možemo zbijati šale na crnogorski račun ili bilo koji drugi. Dakle, ne zato što to nekoga osobno može uvrijediti, nego radi načelne prirode. Ono što možemo reći u kafiću, ono što možemo reći na političkom skupu, ne možemo u ovoj sabornici. Zato sam tražio pauzu, meni medijska pozornost ne treba, ja u ovaj Parlament dolazim nakon 25 godina poduzetništva, dakle dolazim iz Bošnjačke demokratske stranke Hrvatske koja je jedna mala manjinska stranka i ja ne trebam medijsku pozornost, nego samo imam dužnost i obavezu da čuvam i dignitet ovog Sabora čiji sam član, ali i dignitet pripadnika nacionalnih manjina i stoga vas molim u buduće, ne samo ja, nego kad su ovakve diskusije u pitanju da reagirate i vi koji pripadate drugim političkim strankama. Toliko. Hvala. Zastupnik Nedžad Hodžić, izvolite. Dakle, ima tu više stvari za ispraviti. Morate, ja bih rekao, dobro slušati šta se govori. Prije neki dan smo govorili o sjednici, prekidali smo sjednicu na rečenici da je Hrvatska katolička zemlja. Hrvatska je zemlja uređena po Ustavu i zakonima ove zemlje. I to nigdje tamo ne piše. Dakle, naravno da je većinski, pa to sam ja rekao za govornicom, većinski katolički hrvatski narod, ja ih imam i u svojoj familiji, dakle nikome to ne smeta. Ali želimo vratiti diskusiju u jedan diskurs čist, gdje nećemo ono što možemo na političkim skupovima govoriti u sabornici. To je moja intencija. Ovo je sad bila rečenica da su uvrijeđeni lovci, zato što je kolega ispričao vic. Najmanje ću se ljutiti kad budete pričali o Muji Hasi, dapače ja ću vama ispričati koliko god želite. Ali vas molim da onaj grb gore i onu godinu koja je napisana poštujemo svi. Što se tiče broja
i najvećih žrtava, to u apsolutnom iznosu je točno, ali u relativnom omjeru su najveće žrtve podnijeli Bošnjaci jer od 1000 Bošnjaka je ginulo u Domovinskom ratu 4, a od 1000 Hrvata 1. Dakle, u relativnom, znači Kolega, vrijeme. Molim vas, reći ćete. Isteklo vam je vrijeme. Ok, hvala. Hvala.